Силердин алдыңарда мен кээде толкунданып кетемин. Себеби силер үчүн сүйлөп атканымда, силер үчүн ушинтип сөзүмдү арнап атканымда жанымда ушу апам тургандай болуп сезиле берет. Ошондуктан апам тургандай болуп сезилет. Анан мен ушул сүйлөй албай дудуктанып кала берем ушинтип. Ошондуктан урматтуу апалар, урматтуу энелер, мен сиздерге жакшылыктарды каалаймын, жакшы жашоону каалаймын. Кудай кааласа Кыргызстаныбызда жакшы жашоо болот. Бүгүнкү күндө мамлекетибиздин башчысы Садам Нуркожоевичтин кол астында биз болгон күч аракетибизди, акылыбызды, эсибизди, сиздерден алган таалим, тарбиябызды элибиздин жыргалчылыгы үчүн жумшаган аракет кылып келе жатабыз. Жана ушундай болот. Biz Kuda kalasa ayağına çeyin, şu elimizin, jurtubuzun jırgalçılığına büt küçüğümüzü jumşayımız, hareketimizi kılavuz. Sizler oynap gülüp, baldardın jırgalçılığın görünüzdü. Elimizin, jurtubuzun jırgalçılığın görüşümüzdürdü, men sizlerden Allah'tan tileyim. Uzak yaşanızlar, orubanızlar batırenlerim, orubanızlar. Anda dağı bir jolu özüm rahatçılığını bildirip, sizlerin aldığınızlarda men bugün uşul batır enelerden aldığında uşunday bir ardayım men bilesizler ança bir katturak kişimin katturak sözlerde aytıp katturak işlerdi kılgan adamın menin kızmatım oşoğun meni milletlendiret. Bırak sizlerin aldığınarga kelgende şu yaş baladay olup kede şu erkelep ketemin. Oşonu tuura kabul alasızlar dep esirtengizdir. Tuura kabul alыңыздар.